إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala annana najtami'u maratan ukhra. Kita bertemu kembali fi dirasati lughatin arabiyyati sahlah dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Wa nahnu al'an fi al-kitabil khamis, kita dalam buku yang kelima min silsilati kutub al-lughatin arabiyyati sahlah, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. ونحن اليوم في الفصل الثالث والعشرين. Kita kelas yang ke-23, والكتاب الخامس نحن في الصفحة الثالثة والعشرين, dan kita juga pada buku yang kelima ini pada muka surat 23. Iftahu kutubakum ila safhati الثالثة والعشرين, buka muka surat 23. ونحن في tamarin, kita berada dalam tamarin, iaitu latihan. في هذا الدرس نحن ندرس فاعل ومفعول به. ولعلكم تراجعون الدروس السابقة. Saya harap pelajar-pelajar telah ulang kaji pembelajaran yang telah lepas. في هذه الصفحة تمارين املأ الفراغ بجواب صحيح. Maknahu, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Musyiran ila suwaril atiyati, berdasarkan kepada gambar-gambar ini ya. Wa nahnu nara suwaran. Suratun mufrad jam'uhu suwarun. Suratun adalah gambar, satu gambar. Kalau banyak gambar, nakulu suwarun. Huna nahnu naqra, kita baca kharaja at-talibu minal, huna surah, huna kelas. Fa kharajat talibu minal fasli. خرج الطالب من الفصل ثم ذهب إلى مكتبة المدرسة. Dan selepas itu dia pergi ke perpustakaan sekolah. Fahuna kharaja at-talibu, kharaja huwa fi'lun, at-talibu huwa fa'il. Wa kharaja hadha al-fi'lu laysa hunaka maf'ulun bihi, tidak ada maf'ulun bihi ya. Kharaja huwa fi'lun lazim, maknahu la yahtaj ila maf'ulun bihi, tidak memerlukan kepada maf'ulun bihi ya. Fahuna minal fasli ya. Thumma dhahaba ila maktabatil madrasati, lepas itu dia pergi ke perpustakaan sekolah. Fi huna surah, surah huna surah perpustakaan. Fanaqulu fil maktabati qara'at talibu kutuban. Qara'at talibu kutuban, wa kutuban huna kutuban kitabun mufrad jam'uhu kutub, wa huna kutuban limadha mansub bari atas li'annahu maf'ulun bihi. At-talibu wa fa'il wa kutuban maf'ulun bihi. Fanaqulu qara'at talibu kutuban wa kataba at-tamarina, dan dia tulis tamarin. Tamarina maf'ulun bihi. Dia tulis tamarina, tulis latihan-latihan, ma'a zamilihi, bersama dengan kawan dia. Ba'da sa'atin, lepas satu jam, ba'da sa'atin kharajat talibu minal maktabati. Maknahu, pelajar lelaki tersebut telah keluar daripada perpustakaan. Wa dhahaba ila mat'amil madrasati, dan dia telah pergi ke kantin sekolah. Ila mat'amil madrasati. Akalat talibu, fi al-mat'am akala at-talibu, makna pelajar lelaki tersebut telah makan, huna surah roti ya. Wa akala at-talibu khubzan. Khubzan maf'ulun bihi, khubzan. Wa syariba huna air. Fanaku syariba ma'an, mungkin kalau susu
syariba labanan, atau idza kana kopi syariba qahwatan, atau idza kana teh syariba syayan. Ba'da dzalika, selepas itu, raja'at talibu ila baitihi, pelajar tersebut telah pulang ke rumahnya, wa dakhala, guna bilik air, dakhala al-hammama. Dakhala al-hammama, ahmama maf'ulun bihi. Maknahu dakhala at-talibu al-hammama maf'ulun bihi, wastahamma, istahamma adalah mandi ya. Dakhala at-talibu, semua gambar bilik ya. Fa dakhala at-talibu al-ghurfata, au ghurfatahu, biliknya, wa nama ala saririhi, dan tidur di atas katilnya. Wadah? Fa maknahu huna idza kana maf'ulun bihi, kalau ada maf'ulun bihi kat sini, fa huwa mansubun bi al-fathah, dia berbaris atas. Fal'an as-su'alu ats-tsani, yang kedua, istabdil at-talib bit-talibati. Fal'an nahnu nughayyir at-talib huna, seorang pelajar lelaki, kepada at-talibah, kepada seorang pelajar perempuan. Fi hadzal nassi maktubhu marratan ukhra, dan tulis sekali lagi. Fal'an nahnu naqra bi at-talibat, wa nahnu darasna tasrif al-fi'l al-madi. Mathalan al-fi'lu kharaja, wa naqulu ana kharajtu, anta kharajta, anti kharajti, huwa kharaja, wa hiya kharajat. Fa huna at-talibu mufrad muzakkar kharaja. Fa idza kana at-talibu at-talibatu kharajat mufrad muannas. Fa naqra ma'an huna kharajat at-talibatu, au naqra kharajatit talibatu min al-fasli, daripada kelas. Thumma dhahabat ila al-maktabati al-madrasati. Thumma dhahabat ila maktabati al-madrasati, dan selepas itu dia telah pergi ke perpustakaan sekolah. Bahuna dhahabat ta fi al-maktabati, di perpustakaan sekolah, qara'at at-talibatu, wa naqra qara'atit talibatu. Qara'atit talibatu kutuban, dia telah baca buku-buku. Wa katabat tamarina, wa naqra wa katabatit tamarina, dan tulis latihan-latihan, ma'a zamilatiha, bersama dengan kawan perempuan dia, ma'a zamilatiha. Ba'da sa'atin, lepas 1 jam, kharajat at-talibatu. Nah, kharajat at-talibatu, fa huna kharajatit talibatu. Dan pelajar perempuan tersebut telah keluar, minal maktabati, daripada maktabati, daripada perpustakaan ini, wa dhahabat, dan telah pergi, ila mat'amil madrasati, ke perpustakaan, atau ke kantin sekolah. Mat'amil madrasati. Akalat at-talibatu, fa naqra akalatit talibatu. Akalatit talibatu, seorang pelajar perempuan telah makan khubzan. Khubzan maf'ulun bihi, wa syaribat ma'an. Syaribat ma'an. Ba'da dzalika raja'at at-talibatu, wa naqra raja'atit talibatu ila baitiha, ke rumahnya, wa dakhalat hammama, wa naqra wa dakhalatil hammama, wa dakhalatil hammama, hammama maf'ulun bihi, wastahammat, dan dia telah mandi ya. Dakhalat at-talibatu, naqra dakhalatit talibatu. Dakhalatit talibatu al-ghurfata, au ghurfataha, biliknya, ghurfataha, wa namat ala saririha, dan tidur di atas katilnya. Wadah? Fa hadha huwa ma'nahu. Al-an nahnu yumkinuna an naqra bi mufrad al-mudzakkar atau bi mufrad al-muannath, li'annana qad darasna, kita telah belajar dahulunya. Ahammu syai'in, baris fi awakhiri al-kalimat, baris pada akhir kalimat. Idza kana fa'il huwa marfu'un bi dhammah, dia adalah berbaris hadapan. Fa idza kana maf'ulun bihi, kalau maf'ulun bihi dia mansubun bil fathah, dia berbaris atas. Fa la yumkin naqulu qara'a at-talibu kutubun, hadha khata'. Atau qara'a at-talibu
kutubin. Hadha khata'un. As-sahihu qara'at talibu kutuban atau qara'at talibu al-kutubah. Nah, kilahuma sahih. Idza kunna kutuban maknahu mana-mana buku, wa al-kutuba buku-buku tersebut, hadha khas. Wadah? Fala'allakum tafhamun kif faham. Fa idza fahimtum nahnu al-an fi as-safhati ar-rabi'ati wal 20, muka surat 24, muka surat 24. Wa fi hadhihi as-safhah ar-raqmu ats-tsalits, nomor 4 ini, nashakkilil jumal al-atiyata shaklan sahihan. Maknahu hadhihi al-jumalu, ayat-ayat ini, laisa laha syaklun, tidak ada baris. Fa nahnu nushakkil, kita bariskan syaklan sahihan. Kalau dalam buku latihan, tulis dalam buku latihan dengan baris yang betul, dengan baris yang betul. Amma huna fi hadzal fasli, sementara dalam kelas ini, fa nahnu naqra, kita baca qiraatan sahihah, kita baca dengan bacaan yang betul. Misalun, contohnya, darasat talibu al-maliziyu al-lughah al-arabiyyah bi jami'atil azhari. Maknahu darasa, belajar, seorang pelajar Malaysia tersebut. Nam at-talibu huna fa'il. Nam darasat talibu al-maliziyu, seorang pelajar Malaysia. Huna at-talibu fa'il, al-lughata maf'ulun bihi, wa al-arabiyyah sifat. Al-lughah al-arabiyyah bi jami'ati azhari, di Universiti Azhar, wa jami'ati mudhaf, al-azhari mudhafun ilaihi. La yumkin naqulu bi jami'atu li'anna bi min hurufi al-jarri. Fahuna al-qawaid kathira allati nahnu darasna. Fa idza fahimna, kalau kita faham kaedah-kaedah yang telah kita belajar ini, fa laysa hunaka iskal, tidak ada masalah. Nahnu yumkinuna an naqra hadhihi al-jumala, kita boleh baca ayat-ayat ini nama qiraatan sahihah, dengan bacaan yang betul. Fanadhhab ila ar-raqmi, awal yang pertama. Katabat Ruqayyatu tamarina ad-darsi ats-tsalits min kitabi al-lughati al-arabiyyati sahlah. Maknahu katabat Ruqayyatu. Katabat huwa fi'lun, suma Ruqayyatu fa'il, tamarina huwa maf'ulun bihi, wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf, ad-darsi mudhafun ilaihi, ats-tsalithi sifat untuk ad-darsi. Fanaqra katabat Ruqayyatu tamarina ad-darsi ats-tsalithi min kitabil lughati al-arabiyyati sahlah, daripada buku kitabi mudhaf, al-lughati mudhaf ilaihi, al-arabiyyati wa sahlati wa sifat, atau huma sifatan. Wadah? Famaratan ukhra, raqmu awal, katabat Ruqayyatu tamarina ad-darsi ats-tsalithi min kitabil lughati al-arabiyyati sahlah. Maknahu Ruqayyah telah menulis latihan-latihan pelajaran ketiga daripada buku bahasa Arabmu mudah. Ar-raqmu tsani, sa'alat al-ustadzatu. Fa sa'alat ustadzatu, ustadzatu huwa fa'il. Nam saratu maknahu ismu al-ustadzah, nama kepada ustazah. Maknahu ustazah yang bernama Sarah. Anil wajibatil manziliyati, tentang wajibat kerja rumah, dan manziliyati rumah, maknahu kerja rumah, latihan rumah, di rumah. Fahuna al-qira'ah sahihah, sa'alatil ustadzatu saratu. Huna naqulu sa'alatil ustadzatu sarata. Nam sarata, al-ustadzatu sarata. Limadha? Lianna ustadzah huwa fa'il, wa sarata maf'ulun bihi. Sarata maf'ulun bihi, maknahu seorang ustazah perempuan tersebut, seorang ustazah tersebut telah bertanya Sarah, tentang wajibat, tentang kerja rumah. Famaratan ukhra, raqmu tsani, sa'alat. Fanaqra sa'alatil ustadzatu sarata, ustazah tersebut telah bertanya kepada Sarah, anil wajibatil manziliyati, tentang kerja rumah. Ar-raqmu tsalitsu, wajada Sufyanul hayyata. Wajada jumpa, Sufyanu fa'il, hayyata ular maf'ulun bihi, tahta hidaihi, di bawah kasutnya.
tahta hidaihi thumma qatalaha bi khashabin, dan selepas itu dia telah bunuh, ha huna maknahu al-hayyah, ular tersebut dengan kayu, fa al-qira'ah sahihah wajada Sufyanu al-hayyata, wajada Sufyanul hayyata tahta hidaihi, di bawah kasutnya, thumma qatalaha bi khashabin, dan dia telah bunuh dengan kayu. Ar-raqmu rabi'u syariba Mahmudun al-qahwata, wa syariba telah minum, Mahmud huwa fa'il, wa qahwata kopi maf'ulun bihi, ma'a zumalaihi, dengan kawan-kawannya, zumalaihi, ba'da intihai muraja'ati durusihi, lepas daripada intihai, habisnya muraja'ati adalah ulang kaji pelajaran tersebut, pelajarannya, ba'da intihai muraja'ati durusihi, hi huna ma'nahu Mahmud. Fa naqra, syariba Mahmudun al-qahwata ma'a zumalaihi ba'da intihai muraja'ati durusihi, wa ba'da mudhaf, intihai mudhaf ilaihi, wa intihai mudhaf, muraja'ati mudhaf ilaihi, wa muraja'ati mudhaf, durusi mudhaf ilaihi, wa durusi mudhaf, wa ad-dhamir hi mudhaf ilaihi. Ar-raqmul khamisu qara'a al-imamu al-Qur'ana bi qira'atin ra'i'atin fi salatil fajr. Maknahu, imam tersebut telah baca Al-Quran. Qara'a fi'lun, al-imamu huwa fa'il, al-Qur'ana maf'ulun bihi, bi qira'atin ra'i'atin, dengan bacaan yang merdu, bi qira'atin ra'i'atin, sifat untuk qira'ah, fi salatil fajri, di sembahyang salat fajar, salat subuh, salati mudhaf, al-fajri mudhafun ilaihi. Maratan ukhra, al-qira'atu as-sahihah qara'a al-imamu al-Qur'ana bi qira'atin ra'i'atin fi salati al-fajri. Ar-raqmu sadis, nomor 6, qara'at syarifatu ar-risalata min abiha fabakat. Maknahu, qara'at syarifatu, syarifatu huwa fa'il, nama, wa ar-risalata maf'ulun bihi, min abiha, maknahu Syarifah telah baca surat daripada ayahnya, fabakat, dan menangis. Maratan ukhra, qara'at syarifatu ar-risalata min abiha fabakat, dan dia telah menangis. Ar-raqmu sabi'u, nomor 7, bada al-ustadhu tadrisahu fi sa'ati tasi'ati fi sabah. Maknahu, ustaz tersebut telah mulakan pengajarannya fi sa'ati tasi'ati, pada pukul 9 waktu pagi. Fahuna bada'a, telah mula, al-ustadhu fa'il, tadrisa maf'ulun bihi, tadrisa maf'ulun bihi, wa huwa mudhaf, wa hi mudhafun ilaihi. Maratan ukhra, bada al-ustadhu tadrisahu fi sa'ati tasi'ati fi sabahi. Ar-raqmu thaminu, darasat talibu at-tibba bil jami'ati. Maknahu, at-talibu, pelajar lelaki tersebut, huwa fa'il, telah belajar, at-tibba adalah perubatan bil jami'ati, di universiti. Maratan ukhra, al-jumlah al-jadilah, darasat talibut tibba bil jami'ati. Maknahu, seorang pelajar lelaki tersebut telah belajar perubatan di universiti. Ar-raqmu tasi'u, nomor 9, ma'arafatil ummu sababa rusubi bintiha fil imtihani. Maknahu, emak tersebut tidak tahu, sababa maf'ulun bihi, sebab, wa huwa mudhaf, rusubi mudhafun ilaihi, wa huwa mudhaf, binti mudhafun ilaihi, wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaihi fil imtihan. Maratan ukhra, al-qira'atu as-sahihah, ma'arafatil ummu sababa rusubi bintiha fil imtihani. Wa akhiran, raqmul ashir, akhiran, raqmul ashir, syaraha al-muhadiru al-mawdu'a al-muhimma litullabihi. Maknahu, muhadir, lecturer tersebut, telah syarah, telah terangkan, al-mawdu'a, mawdu' adalah perkara tersebut, al-muhimma, yang penting, litullabihi. Al-muhimma huwa sifat li maf'ulun bihi al-mawdu'a. Maratan ukhra, al-qira'ah as-sahihah,
شرح المحاضر الموضوع المهم لطلابه. واضح. فمعناه كما قلت لكم في الماضي, seperti saya telah jelaskan dahulunya, kitab Lughatil Arabiyyah laisa hunaka syaklun, buku bahasa Arab tidak ada baris, laisa hunaka syaklun. Lakinnana idza fahimna qawaid al-lughatil arabiyyah, kalau kita faham kaedah dalam bahasa Arab, yumkinuna an naqra, kita boleh baca walaupun laisa hunaka syaklun qira'atan sahihah, qira'ah yang betul. فهنا مثلا في هذه الصفحة, فإذا فعلتم إذا صححتم في الكتابة وفي القراءة فإن شاء الله أنتم تفهمون هذا الموضوع, فاعل ومفعول به, وأيضا القواعد التي أنتم yang telah belajar في الكتاب الأول ثاني ثالث رابع والآن في الكتاب الخامس. فزادكم الله علما نافعا. نحن نتوقف هنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.